Katokat ni sengi hadin ke jingle jurip igi jaka sumar baru igi jaka lumpaj ba hari boy sabni balalab bagi igi jaka sumar paj ba baru igi jaka lumpaj ba hakate kathan la idon kamban senraj dawai komta nakaliang jong MLA ke jirang konstituensi ba esotun ula pasen raj dekat dawai disinfektan habaro igi jaka sumar bar igi jaka ba lumpaj ba ibadan nakathan ri boy sabni ya kate kamban senraj dawai igi jaka sumar bar jaka lumpaj ba lasdang na warmau sau PHC nang tasya patarkma CHC patarkma police outpost hasnong patarkma hayo jirang batkum juru haka office usian RD block jirang kibalaru banong bagi dei jaka ki belum paj ba hari boy sabni hakate sini lasan ran lang UMLA ruba Victor Rani MDC kathan lambat kiwe kiri rong ba jong kate kathan inspection ke jungi haka apply trik pengiralek ke PHC, CHC dan ke Warmosau PHC, Pertma CHC nang tabat ke haka aku South trik sa ponihat PHC dengan nilai ia ke jingdon kam haka ba kumba ketin kong ke jingkut kalong ke wan yalam ya ke jingkut jingkia de ki rangba bat ki senglong keme kilaya ai jumut lang bang ini le ya ke cleaning drive ya ke jing penku ya ke PHC CHC jong ka Warmosau bat parakma nang tang layo ban spray dawai hak bide bat ke PHC Warmosau CHC jong ka parakma nang ta ya ke station ke bade parakma bat kumju ya ke station ke bade ha New Jirang nang ta bat ke office jong ka CNRD Jirang block dengan nilai poi hak ba yo ban ai bat ka spray bagi kena dawai te hang ni kapon ka penpau ya ka jingkuplay ka chungai itu ki doktor ki staff nurse ki badan haki PHC BCC nang ta ki rangba ki samla jong ka Warmosau area ki balai simkhia bani penku ya ka tu area ya ka PHC ha Warmosau nang ta kumju ru nga ai ka jingkuplay ya ki senglong kmi jong ka patakma ki nang ta ki seng sama jong ka patakma nang ta juga umsau barigaun ki balayami banyak penku ya ka CHC nang ta kumjuru ngai ka jingkuplay ya ki rurang ba ki balay simkhia lang hagani ka si banyak penku ya ketika ya ka PHC ba ka CHC bat kumju ba nilayo ban ya don bertalang hakaba nilayo ban spray ya kenika area hagani ka jirang block bat kumjuru hagani ka area yo jong jirang dengan ay yang penpau ni kajing kublay ya baro kita belai berdon mentalang nangta. At the same time, I would like to thank the CMJ Breweries, Mr. Rohit and Mr. Ronak, who has cooperated and then was donated the disinfectants to the villages of our constituency. Nang tang ai ngapen paru kejing kublay kejing don lang ringkat ki MDC nang tai video ki don lang hang de kopor ngapen paru kejing kublay ya ka cooperation ka ba makiru klay ai lang hang sengi